uyu generali. Uyu munsi mama we kuriya kikamunsi repitanga yeko itaye muri yombi umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda. Uwo musirikare yitwa Richard Rutatina ufite peti ya General. Abasirikare kashobotse bagiye kucisha imkora abana b'u Rwanda. Iwa mbere yarashe batanu bamukatira burundu. None dore uyu nawe akoze igikorwa cy'ubupakira kwiye. General akoze igikorwa cy'ubupakira kwiye. Generali uyu mu General Richard Rutatina akurikiranyweho ibyaha birimo guha amabwiriza abakozi be ngo bakubite umuntu wari waraye mu nzu we. Iherereye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Uburasirazuba. Amakuru arambuye turayabaha mu ndirimbo ikurikira. Akabasirikare gashobotse bagiye kucisha imkora abana b'u Rwanda. Iwa mbere yarashe batanu bamukatira burundu. None dore uyu nawe akoze igikorwa cy'ubupakira kwiye. General akoze igikorwa cy'ubupakira kwiye. Generali ntibikwiye guhanisha abantu urupfu. Oya ntibikwiye we guhanisha abantu inkani. Oya oya ya 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 ya. Akabasirikare kashobotse bagiye kwicisha imkora abana b'u Rwanda. Iwa mbere yarashe batanu bamukatira burundu. None dore uyu nawe akoze igikorwa cy'ubupakira kwiye. General akoze igikorwa cy'ubupakira. Akabasirikare gashobotse bagiye kwicisha imkora abana b'u Rwanda. Iwa mbere yarashe batanu bamukatira burundu. None dore uyu nawe akoze igikorwa cy'ubupakira kwiye. General akoze igikorwa cy'ubupakira kwiye. Generali